Oli wosi no khubera khuchendanga ibuluhyia khumwe khwenzanga bandu bakhola kasishina nono khunende buyangu nube no tsera hamalika no chende amalika nyola bisoko bitsiho akalekhe lohono khumwe khubukolanga bisoko bene khurdilwanya lakini tani nono khobulala TV khonyolitsa rero muluya weru achendza bisoko makhoba bisoko benebe makhoba ketse PA public address bandu bamanya yani tsipeka tere ponya khobole lo chendelo yarangari ne ibuluhyia ino achendari urumono sana bena khwanya khotsirela halala khomanye unyela khola khuri khanda ho betsa nole uri sana karibu sana asante ndio umira kholanga ndira Pauline Otiato lira buna Otiato na nyama khoba ko chendisa bisoka abantu nango waranguri ndachaka sande public address ndachaka nde mitambo hola ho ikasi seva nyuma public address ya liprebilai nyala khurula within 12 hours onyola kama 5000 na ndinatyo kama tine public address tine sasa ndari ndindala ni ngangana ndusia tsiviri ndinde muzeba the way ni yabe tsanga bureka pabla mlanga mbo DJ Dan sasa ni yanga bureka wa public address na sindari nde ikasi kidogo Nairobi yo na huchaka sasa ndio kala 2016 ni hukula riema ya kwanza at 90,000 riema le bandu banga 100 sita sasa huchaka sasa hurio for khulwa sai hurinde 2010s yani abolanga anende mahema 20 alafu 2017 huchaka hukula vya cafeteria vino sufuria mbiha nikazinunua nivikula for miaka kibiri lano mwaka kwa hadaruni njaka riye mandari njakire hukula vindu vya catering sasa 2018 nano 17 ni kubwa ni njaka lano mahwaka cafeteria sasa ikasi ne tsira vande changamoto bulia wefweno bodaboda manyire bari navyo vikanda vya bamama sasa vindu vino ni vingi lakini ndeta ni suggestion bolambwe events mingi sia bainda harusi behonyeranga tents ya white nde cream lano ni idea tiange tsindi sirani jako kula hizi tents za white nonde cream sana mu madala mangi behonyeranga hizi white na cream sasa tia bodaboda behonyeranga colors sasa bandu bosi veterano bachako kula white ni nsanda idea lano ya decoration inonda chakire last year ni hata inosi hore decoration hapa iveresa ile ya hii ni ya 30,000 hii to decoration hivi iverea 30,000 kweteren hulolambwe omlambo kuihala waberengende design ya retained nano humala huitsanda idea indi lano ni amlola inendi lano inoni yoku orusia onyala kusambira bichuma binendi kose orusia retained ye kulwingubo nano malo kava ngi familia yenya kama anova berende theme ya white purple red blue mbaro iluti ngalwairi lakini sana Anglican Catholic kuhonyeranga white and purple nenya khumanya ubuluhyia yende nangwe kasio utukhapa khena nomba utukhapa khena ko kasio yene yende nangwe ndati ya Kisumu ndati ya Undumbwe Siaya Butere Musanda last weekend ndabere Undumbwe Chief uko side za Mumias ni nani yene yahandika bandu banga ndani kasi yene tsenene yahana ma bandu banga ketsekasi 30 people bandu 30 mulu wanje wosono bono le yombaro huliranga ikasi ya mahema yahandika bandu banga 30 ukhwalere go butinshana bo beramo mukasi yene ikasi no irinde changamoto especially bureka wa price onyala hutia undu no hubai price yao tegemea ikasi ne onyola mundu ndi abira inyuma yeke ikasi na honyula ikasi changamoto ni sinyingi especially hizi tents kamanyiro kabere mangi mu area sasa mundu alola khwiraka hale musto sasa na nyasa ibei na beresani especially kama wewe namba leo ni mangi kama sai kanyalova over hata 1000 tents sai ni mingi sasa mundu alola fadhali ate ku cheap
wakira that expensive, lakini sindu sia mundu alaringanga mo ni transport. Sasa hiyo transport niyo ireranga ishida, lano mundu alolatse saa sara anyolo mata 500 na transport yesa anyola moda, lakini no banende lana au malanga ndeka kubera ni nza undu ni nzika ibei ndalahiro kulipa bandu bano. Ni mundu renya khonyola anyala khonyola ri tsena mba tsisimul kholabra mo go Facebook nomba mo go hena ne nyasa khanya khobora mundu renya khonyola ri ate Facebook kurindi page mwe DJ Dan department alaikao, alafu namba ya simu yo siriao unyala khobola namba isimu 07 14 356 108. Hiyo ni ya Pauline, alafu kurinde ya Dan 0729 33 24 86. Olaru nyola hulele wana ibase kwa kakasani haba transport wosi ni yange, especially within Busia, lakini ndula kuhonya naho. Bas uromuno hosno bonole oyo aberenge mo haya asanjiranga ma akholanga mirimo cho kukombolitsa mahema mu Busia county yahandika kamega betsayo sabola aberesiaya hosno bonole ubwo no buchini bwose ubwo no shoko buchini shina bukhalanga ne arusi tukanyana nawe malikonyene usi mas tishere masika bukeni kidogo kukholanga savios ata friendly budget no ulikolo sana bai huelewana sai namba ngio baberesie no kubera kwa kaya huelewana da. Bas no babazono lalo nya ikasi mahema shinchosi bas bisala byose ndibibanyala kulola ko ngabiri yebalo ne ubuli bisala byana bana byanga 2000 bas no bano no bucheni mu ibuluhyia wosi bas bano khabanga bkhwala khandile kala shira kwira khandi Pauline Akinyi, lakini riamanyi hana biashara ni DJ Dan hubera wachaka ndi public address ni kwenuke una bandu bauranga DJ ni baparambwe ni bandu sava music but ya no huri honde something different galwa mlutsi bas olanga tani DJ lakini DJ mweno ni DJ ushobone shira yale makobokololia kosi bas nuba noli yaone wanyanga bisoko unabacheni inambereho wala bono nyolanga lafu kuma ko chanda hore urumo no khumbulisa sana nanga arafute mushipindi shipindi shinishabakhaya no urumono sana hombulitsa kwa kane handi nyanga ndi khoba khodaranga handi mukhaye nda kholanga biashara kumanye noli yaoni bukhola biashara khonyola khoyo khobola la TV YouTube Facebook khobola la TV abundu osibola la TV khonyole khulitsa khumanye nibo kholanga shina ebeni ibuluhyia ebeni kakamega ebeni hena abundu osi mucounty yosi ibuluhyia khola bakhwitsa khumanya khochendeza biashara bye bukhanda khuma khochenda khore khalo Nairobi mu town khobola khola tukhayo eno bola la TV shipindi nishiri shabakhayo urumono.